Салом, дӯстони азиз, хушомадед ба каналимон. Дар имрӯза навори мо сар мешавад аз продукти разрыхитель, асал гирифтем, сок, сметана, шоколад гирифтем, сливка, киви, сахарный пудра, молоко, йогурт, орд, мандалин. йогуртро барои ёсинҷон гирифтем. дӯстони азиз, дар канал обуна шавед, лайк гузоред ва фикрҳои худро дар зери комментария нависед. раҳмат ки видеоҳои моро тамошо мекунед. хостам имрӯз медовӣ пазам, сливичное масло, шакар, асал, ҳамаашро якҷо карда камтар сода меандозам. ванилний сахар андохтам. баъди хунук шуданаш 3 дона тухм меандозам. акнун орд меандозам. хамири мо ҳам тайёр шуд. ним соат меистад. баъди ним соат барои крем тайёр намуданам дар инҷо сметана андохтам, 2 пачка сахарный пудра андохтам. акнун миксер мекунам. камтар креми торт андохтам. дар инҷо тунук кардам. ҳамаашро пухта гирифтам. акнун крем молида қабат қабат мечинам.
باقی ماندهش رو همین طور مایده میکنم برای آرو دادنی رویش. شکلات و رنگ رو گرفتم. نیم ساعت холодильник استاد. بعدا گرفتم باز کریم میکنم. آن تارت ما هم تیار شد. حتما در خانه تیار نمایید، خیلی بامزه. رحمت که تا آخر با ما بودید دوستان. تا ویدیوهای آینده در امان الله باشد. خداوند یار و مددگارتان باشد.